Siap. Sambil menunggu permintaan dari keluarga besar dan juga sambil menunggu artis kita di belakang sana mungkin yang lagi siap-siap. Spesial teruntuk si dulur channel. Selamat bertugas sampai tuntas di siang hari ini. Satu tebak kembali kami persembahkan teruntuk tamu undangan dari rombongan pengantin pria di siang hari ini ya. A Andri, Wilujeng macet tugas A Andri. Asik. Wali artisan ada. Wanci burit surya rek pamit, hujan ngetik ngari rinci, kingkilaban pating kolepak, sisi basi Sirajayanti, mangsa sarep narek datang di barengan kingkilaban, angin peting pating sirilik, sisi basi Sirajayanti, Jayanti ngait kena janji pasini mengket page rasa cinta, Jayanti muka lalakon duaan, sisi basi Sirajayanti, Si dulur channel. Wali artisan ada. Boleh nih teruntuk keluarga besar yang sudah makan siang, boleh saya tunggu di sebelah sini. Teh, siap kapan dia teh? Siap dong. mangsa sarep narek datang di barengan kingkilaban, angin peting pating siriwi, sisi basi Sirajayanti, Jayanti ngait kena janji mimiti mengket page rasa cinta, Jayanti muka lalakon duaan, sisi basi Sirajayanti, Jayanti ngait kena janji pasini mengket page rasa cinta, Jayanti muka lalakon duaan, sisi basi Sirajayanti. Asik. Artisan ada. Spesial kembali teruntuk keluarga besar. Mangsa sarep narek datang di barengan kingkilaban, angin peting pating siriwi, sisi basi Sirajayanti, Jayanti ngait kena janji pasini mengket page rasa cinta, Jayanti muka lalakon duaan, sisi basi
Satu teman kembali kami persembahkan teruntuk keluarga besar di siang hari ini.